Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, vandyangu wa khale ka meyara wa masipala wa Collins Chabane va hehla leswaku tinxolwe leti nga luka manu ya xikungu xo dlaya khale ka meyara Moses Maluleke a va khomiwanga kambe ku lo khomiwa vadlayi ntsena. Hi va ofara makhama movha, hi va ofara na mali, mara a va teka nchumu la ku komba ku khesi la aerobari. Lava va nga gweviwa va dlini va nga boxangi lava va nga va rhuma. Meyara va kuma va dlayiwile hi xinkarhana, maphorisa va solva va kota ku kuma vanhu lava nga dlaya meyara hinkwavo. A hi vona lava hleketa ku ri hi vo fanele va khomiwa. Riperile amukela eka Ngula ya Vutivi. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Ku gweviwa ka vadlayi va khale ka meyara wa Collins Chabane Moses Maluleke a swi tisanga ku rhula eka vandyangu. Vandyangu va ri vakunguhati va rifu rakwe a va khomiwanga. Vandyangu a va tshembi na leswaku murhandziwa wa vona loyi a tiveka hi vito ra Big Moss u dlawe hi xihoxo hi tinsulavoya leti a ti tele ku phanga endyangwini wakwe. Ni hambileswi ntlhanu wa vadlayi va nga gweviwa, vandyangu a va enelanga. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Vukosi Mathonsi wa lavisisa. Moses Maluleke a ku ri xirho xa vandla ra ANC. Maluleke a ri meyara wa vumbirhi eka masipala wa Collins Chabane. Xivono xakwe a ku ri ku tisa nhluvuko eka vaaki va masipala wa Collins Chabane. Kambe sungule ku tirha la tanihi muchaviseki wa masipala wa Collins Chabane, mi endle yini n'we lexi vaakatiko va xi vonaka loko va langutana? Ni kombela mi ni hlayela swinharhu hi ku komisa. Swinharhu ntsena? Yes. Lexi hi nga xi endla i ku va hi endla stadium, ku nga ri stadium. Hi vekela ti-high mast mavoni lawa ya ku ya henhla lawa a ma nga kona tindhawini leti hi tshamaka kona. Hi nghenisile magezi, hi endlile mapatu. Hi swona leswi ni nga swi hundzisaka swinharhu. Loko a mi pfumela ni hundza mahlweni a ni ta kombisa leswaku madorobeni ya hina hinkwawo. Kambe a nga havangi na nkateko wa ku yisa emahlweni mintirho leyi. Hi siku ra 21 July 2022, Moses Maluleke u baleseriwe a lova ekaya rakwe emugangeni wa ka Xikundu. N'wana wa yena u ponile a hlamile eka mhangu leyi. Rifu rakwe ri ve emahungweni tiko hinkwaro. Police have activated a 72-hour plan to hunt down 3 suspects who gunned down the mayor of the Collins Chabane local municipality in Limpopo. Vandyangu va hehla leswaku rifu leri a ri lo kunguhatiwa. Va ri tikhamera ta ndyangu na gede a swi onhiwile hi siku leri tanihi xiphemu xa xikungu lexi. Geta ka hina yi tirha hi remote. Siku leri a yi nga le ku tirheni hi remote hi mhaka ku ri a ku ri na gezi, mara gezi leriya a ri nga le ku tirheni hi mhaka swilo swi nga endliwa, mara a ku ri na gezi mutini, mara gezi a ri nga ri kona. Hi siku ra nkosi, vandyangu va kombele voko ra nawu ku teka xiave. We just need justice. Ku dlawa ka khale ka meyara ku ve mhangu yo chavisa ni ku tsema nhlana leyi yo ka yi nga tolovelekangiki eka xifundzankulu xa Limpopo. Kambe a swi tekangi nkarhi vulavisisi bya maphorisa byi nge se tswala mihandzu. Swigevenga leswi swa ntlhanu hi swona swi nga dlaya khale ka meyara, nakona swi gweviwe vutomi hinkwabyo ejele. Number 3, I am satisfied that the state proved that the murder was committed in furtherance of a common purpose and also during the commission of robbery. The accused number 1, number 3, number 4, number 5, and number 6 are found guilty of murder read with the provisions of Section 51, subsection 1 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1997 as charged. Ku ya hi vulavisisi bya hina aka vabohiwa lava nga khomiwa hi kume ku na loyi a tshama a kha a tirha laya ndyangwini wa ka Maluleke,
loyi a tivaku tikhona hinkwato ta yindlu ya ka Maluleke. Meyara va va kume gate-ini va famba na vo va ya nghena na vo ndlwini va ku va lava mali na va bohiwa. Loko hi vulavula na vo va hi hlamusela hi la ku tiva xivangelo va ri vona a va tiva ku andlwini ya ka Maluleke ku na mali a va landza mali ene leswi swi endlaku ku na hina swi hi tisa swi hi tshembisa i mhaka ya ku a xikarhi ka vabohiwa ku na loyi a tirha laya ka Maluleke a tivaku ndyangu lowuya ene ku ya hi vabohiwa va ri hi yena a nga va tela na timhaka ku na mali a hi yeni hi ya teka mali. So hina ku ya hi vulavisisi bya hina na ku twa vabohiwa leswi va swi vulaku na ku nini hina ha tshemba ku mayele ya vona laya a ku ri ku ya lava mali. Ko va ku swilo loko mi ya lava mali a mi swi tivi ku loko mi fika n'wini wa yindlu i u ta reacta njhani leswi kombaku ku ve na ku lwa ku heta ku va na ku duvulana. Xi ni hlamarisaka i ku ve case leya i robbery ende mina ni swi voni ku a hi robbery case leya hi mhaka ku hi va ofara makhya movha hi va ofara na mali mara a va teka nchumu laha ku komba ku case leya a hi robbery i case yo swo planiwa swilo leswa kahlekahle ni fike ni va byela ku hi lawa makhya movha loko ve mi ta ku robe hi lawa makhya movha na papa va ri na mali laha a va hlamulangi hi ndlela yaleyo a va ri va 3 vanhu lava va nga ta le ndzhaku ni nga va vona a va ri va 3 na sweswi na believe ku na munhu wun'we ka vanhu lavayani va xotaka. Loko buti wa mina va dlayiwa la a va tleli kona a ku ri na mali leyi nga kumeka yi weli ehansi a yi tekiwangi hi swigevenga a ku ri na tifoni ta vona to durha timbirhi a ti tekiwangi hi swigevenga lava nga swi twa vomakhelwani va ri va ringeti no humesa na tikhiya ta timovha ku ri va va nyika swigevenga leswi ku a va hleta ku pela ku va tika robbery a va tekangi nchumu se ya tika sesi vukosi loko hi ta vulavula hi mhaka ya ku ri a va lava mali hi swigevenga leswi hi ku a ku na lexi nga yiviwa emutini wa ka hina a hi xoti nchumu lexi nga na xipikiri a xi yiviwangi ka hina se ku ri buti wa mina a va dlayeliwa mali yaleyo swilo swo akeleriwa ku case ta kota ku tiya a ku na mali yi nga a va dlayeriwa yona leswi a va dlayeriwa swona swo tiviwa hi valava va nga swi planisa yiswona mara a swi nga yelani na mali. Loko ni tsundzuka ku na lava nga vulavula ku ri hi tiku heteni ka vutomi bya wena hi tiku heteni ka vutomi bya wena ende a xikarhi ka vanhu lava a ku ri na mavhenda no twa xivhenda mara na xi twa xivhenda lexi munhu a xi vulavula so a ku ri na muvhenda laha loko vulavula ku komba ku muvhenda a nge suki hi le vhenda ku u ya ka Moses Maluleke ku robini ku ri na mindyangu yo tana kwele vhenda ku komba ku swilo leswiwani swi yo planiwa. Ka Lonando ni vi na xiphiqonyana swi ta ka voko ra nawu ni voni nga ku voko ra nawu loko languta xiphoriseni a va tirhangi ntirho wa vona wo hetiseka case leyi a nge se fita na ku yi presentiwa yi ya a court ya tengiwa hikuva yi ri na swo tala leswi a swi xota ka case leyi ku ri swi fita ku yi presentiwa se voko ra nawu ku ri yi suka xiphoriseni na ku le ka judiciary hi koxe a va vangi na ntiyiso wo helela na hina va ndyangu a hi tirhisiwangi kahle. Ka case liya loko hi ku vona ka mina a ni vona enge vanhu lavaya va nga hi va dlaya because leswi va nga vula swona ku a va lava mali a hi swona ni vona enge a wo yo rhumiwa hi van'wani ku va ya n'wi dlayela swin'wana leswi ni nga swi tiveki leswa mali ntsena mina ni swi believe mara ku va khomiwile vanhu va endli va swona laha justice ni vonaka inge yi tirhe kona 80% ya yona yi tirhile mara 20 na yi xotisa.
Loko hi vuya emavhengeleni, maphorisa va amukela leswaku onge swigevenga leswi a swi helelanga. Va ndyangu va ri swa kanakanisa leswaku swigevenga leswi swi nga va swi byele khoto ntiyiso wo helela. Va ndyangu va amukele xigwevo xa khoto leyi, kambe va hehla leswaku vanhu lava nga kunguhata ku dlawa ka murhandziwa wa vona a va se kumeka ku ta tengisiwa eka khoto leyi. Lexi xi nga ni hlamarisa i ku lavaya va nga gweviwa va dlini va nga boxangi lava va nga va rhuma. Hi ku lowa wa state witness a hlamusela timhaka ta ku yena ku na vanhu vambirhi lava xotaka ene swi tikomba nga ku va rhumiwile hi vanhu vo karhi lava sweswi va nga ri ku humeni erivaleni. Tanihi ndyangu hi nge vuli ku hi tsakile ku gweviwa ka swigevenga leswiya. Loko ni ta mi kombeta kahle ku case leyi hi yoxe a yi boxeketangi ku ri hi tsaka ni gweviwa van'wana. Yi sale ya ha na mavangwa mo tala lama ma nga pfalekangiku. Swi endla ku na loko ka gweviwa lava hi nga kombi ku tsaka. Hi leswi nga swi hlamuselaka ku ri ku gweviwa ka vona ka hina a swi vulangi nchumu. Hi ku kongomisa ni nga vula ku yini, a hi vona lava hi hleketa ku ri hi vona va fanele va khomiwa. A hi vona lava hleketa ku hi vona va fanele va khomiwa va gweviwa. Ku na swo tala leswi nga humelela case liya leswi endlaku hina hi ri va ndyangu hi nga endleli tiseki. Va gweviwe vanhu va 5 swi right loko va gweviwile, mara tsako a hi na wona. Va gweviwa kanjhani ku ri ku na vanhu vambirhi va xotaka, lava vambirhi va ku a va humeli erivaleni va kota ku voniwa hi vanhu hinkwavo, va tlhela va humesana lava nga va rhuma. Hikuva swi nga ta endla ku hi va satisfy ku a hi tshame hi ri free na laha kaya hi tshama hi chuvona. Mina lexi ni lavaka ku xi humelela i ku fanele ku kumeka lava vambirhi lava va nga tsutsuma, ku tlhela ku ya kumeka lava va nga va rhuma. Hikuva swi nga ta endla ku ni va ni ri satisfy. Loko hi ya hi va bohiwa lava hi nga va khoma, va hlamusele ku va yisiwe hi movha. Lowu movha a ku ri na driver. Leswi ni nga pfumelelaka na vona leswaku ku xota driver ya movha leyi movha leyi va ngo tiva ku va ri GWM, a va na ti-number plate, a va tivi vito ra yena. Ku tlhela ku va na vito leri va ri vitanaka ku i Singo, mara Singo loyi a hi swi tivi leswaku va bohiwa a vo ngetela kumbe impela i koho hi ku a va koti ku hi byela ku i huma kwini, i wa ka mani. Lexi xi humelelaka eka case leyi, vanhu lava a ku ri na wun'we loyi a nga va hlanganisa hinkwavo, vona hi vuvona a va tivani. Loyi a rhandza ntiyiso swinene, ene swilo swa yena loko mi ta languta na matirhelo ma yena a mi ta swi vona ku i munhu loyi a tirhaka swilo swi tikomba ku swi ya kwini. Se ko tala loko endla swilo swi va kahle a hi vangani va swi lavisaka sweswiya. Se rifu ra buti wa mina a ri yelani na vugevenga, ene rifu ra yena ri na tipolitiki ngopfu andzeni. Ri na tipolitiki ngopfu andzeni. Na mahanyelo ma yena a nga fiti ku va a dlayise leswi a nga dlayisiwa xiswona. Hi ta tsundzuka swin'wana sisi Vukosi, munhu lowu vulavulaka yena a rindziwa, a famba na murindi wa yena. A ka famba na murindi wa yena ku nga se hela 20 minutes, a ho hardly 2 minutes murindi wa yena a hambana na yena. Se munhu aloyo se a le ku hlaseriweni. Leswi vulaka swilo leswi a swi planiwe ngopfu khale. Loko a ku ri swigevenga a va nga ta swi tiva ku ri murindi u fika a va chicha a famba. Vanhu lava va tivaka ku ri lava va swi tivaka ku ri a ku va hanyisa ku na murindi waloye, hi vona va nga plana swilo leswi nga dlaya buti wa mina. Ni ta mi nyika xikombiso ka loko kha ku tengiwa, ni nga va ni kha ni tlhela ndzhaku na mahlweni mara i ntiyiso lowu ni vulaka. Loko kha ku tengiwa a ku kona na kun'we la ku nga tengisiwa vatirhikuloni va buti wa mina. A ku tenga swigevenga ntsena. Buti wa mina a huma
atirhweni wa mfumo lani a ya tirha ka community yo karhi vanhu lava a ri na vona laha a va tengisiwangi na wun'we wa vona murindzi wa yena a nga tengisiwangi na murindzi wa yena a nga tengisiwangi se case leyi yi akiwile in such a way ku hi languta tanihiloko ku ri a criminal case ku ve ni a nga ri criminal case un'wana na un'wana wa swi vona ku ri a yi fambi kahle case leyi hikuva lava a va ri na vona a ku na un'wana tengisiwa a hi tsundzuki hi ngheni khoto ku tengisiwa munhu loyi a nga tirha a nga va wa masipala a nga va ri munhu wa tipolitiki a va zangi va nghena boxini vanhu valawo ku yo nghena swigevenga ene ku tatisa kwalaho nsesi vukosi ka case leyi a hi vonangi xibamu lexi nga tirhisiwa a hi vonangi titlulo leti ti nga tirhisiwa a hi vonangi movha lowu nga tirhisiwa ku ta tirha ntirho lowu na muchayeri wa movha a hi n'wi vonangi leswi vulaka ku case leyi yoxe a yi na ntiyiso ni pfanhleta ku ri case leyi kulukumba ku tlula na tin'wana tikulukumba yo ka yi nga ri na vutihlamuleri endzeni mara case leyi kulukumba ngopfu hi ku mi nge gwevi vanhu ku ri hava vumbhoni byo hetiseka ku ri va gweveliwa yini va gweviwa njhani ku ri a xibamu lexi nga tirhisiwa a xi vonangi ezeni xi va inani xi va vumbhoni a court a hi vonangi ti-cartridge leti nga tirhisiwa ku ri loko va kume xibamu lexi nga tirha xibamu muni a hi swi vonangi sweswo a swi vona ka ti-case tin'wana mara leyi a hleta ku mhaka ku se high profile case hi kona hi nga ta vona swi tirhiwa kahle mara kumbe ku ri laha ku na vusofa byi kulukumba ngopfu ku tlula ti vulaka ku ri i ti-low profile case muhaxi ka case leyi a yi tengangi ka tikhoti letitsongo vo regional court yi ye high court loko case yi za yi ya high court i ku u fanele u va u tiva xitori xa wena timhaka ta wena ti fambe kahle hinkwato so case ya ku fana na leyi na yona ni vona yi fambe kahle ngopfu that's why yi kote ku ya high court na loko ku ri ku xibamu lexi nga dlaya Mr Maluleke a hi nga se xi kuma mara yi kote ku ka vumbhoni lebyi hi nga byi nyika hi byi humesela a court case yi kote ku vanhu lava va va gweviwa loko mi nga swi hleketa kahle na n'wina muhaxi case leyi a yi humesiwa na le ka ti-TV valavisisi va kha va nyika vumbhoni swa tikomba ku a ku ri na a va nyika hi confidence ku ri va tirhile ene swi endle ku va bohiwa va gweviwa ku tshama hi jele vutomi bya vona hinkwabyo loko hi vuya emavhengeleni Big Moss wa ha tsundzukiwa eka masipala wa Collins Chabane hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka swihehlo swa vandyangu wa khale ka meyara wa masipala wa Collins Chabane lava hehlaka leswaku tinxolwe leti nga luka manu ya xikungu xo dlaya khale ka meyara Moses Maluleke a va khomiwanga kambe ku lo khomiwa vadlayi ntsena ku famba ka meyara swi hi siyeri xilondza xin'wana xikulu hi ri tiko ku vula ntiyiso vaendli va swilo leswi va nga swi endla ku vutlela meyara vutomi va hi khomeletini namuntlha a hi fanele hi vulavula hi ri kule ngopfu hi mhaka ku a hi wu vona hluvuko wu fikini atikweni ra ka hina kumbe aka Collins Chabane hinkwayo se ku fikela sweswi na loko hi kha hi langusa migingiriko ya nonoka hi ku meyara a va tikomba va ri munhu lava ri na migingiriko swinene a hi khomekangi kahle ku vula ntiyiso rifu ra meyara ri hi siye ri na swilondza a hi se hila na namuntlha se a hi lava ku vona va lava nga ka khomiwa a jele a va fanele va vula ku va rhumiwe hi va mani a hi koti ku chucheka hi twa ku vava meyara wa hina a hi n'wi rhandza ngopfu na sweswo ha n'wi rhandza meyara a nga ha ri kona laha emisaveni moya wa yena a wu etlele kurhula timbilu ta hina ta vava loko va hi dlayele meyara wa hina vanhu lava va nga khomiwa va nga huma jele a va tshami ku ejele vonani a ndlika na swi koti yi ri karhi hava va dlele hambi xi ta fika hamba xi nga fika hi tivi case leyi i part ya ti-case leti ni nga ta ku i history ku meyara va kuma va dlayiwile hi xinkarhana
maphorisa va solver va kota ku kuma vanhu lava nga dlaya meyara hinkwavo. Ene nakambe hi xinkarhana wa nkarhi wa ku ka ti-case tin'wana ti teka nkarhi, but leyi hi xipidi hi nkarhi lowu yi kote ku ya court va ya gweviwa vanhu lava hinkwavo va voniwa nandzu. So ni vona ku ri case leyi nga tirhiwa kahle, leyi hi masiku hinkwawo ni belaku xipano xa mina mavoko ku ya va tirhile hi ku hetiseka. Vamasipala wa Collins Chabane va hlohlotele ku tsundzukiwa ka mintirho ya nhluvukiso ya khale ka meyara Moses Maluleke. Tanihi masipala wa Collins Chabane na vaakatiko hi ku angarhela ku hundza emisaveni ka murhangeri wa hina our former mayor Big Moses Maluleke swi hetisele gome lerikulu no ni vula ku na sweswiwani a hi se tiyelela kahle ho ringeta ku va hi swi amukela hi ku i nchumu lowu wu humelelaka kwala a vuton'wini. Hi tekile xiboho tanihi executive committee ya province ya Salga Limpopo leswaku masagwadi lama nyikiwaka timasipala hi matirhelo ya kahle yo hlawuleka ya fane ya cinciwa vito. Ne vulavula sweswiwani hi nyiketile masagwadi February leyiwani, laha se na masagwadi lawani ma nga thyiwa vito rintshwa ku nga Salga Limpopo Moses Big Moses Maluleke. Fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperini.